So kita. Horas ba yang muna namin? Horas manglo. Itakiuk ma pagkana si Waroka. Ulang na ba siya? Ngasa ate kami juga sibaga di tua munom. Ima di loko na kanato gua. Itingi ari na salpu. Ari na uwi ari na degan. Dapat madibaga sa tipi sarayong matakotok kamu akan radhi. Jangan sehat-sehat tu kami jalan ibas. Ima dia kapar bere muna perbuda muna. Yo paula uni mam dia kapakatemu. Malah takas tu uni. Uni sudah salunna. Aka hadiabiu si panjalon dua, si panjalon sangat. Si bain akan naudi, rapat kita mampuron akan naudi akan dengan. Ima somron akan jujur naudi kami di nomor saudara. Ima di paula uni. Sepan muna sebagai judari saudara tubuh. Sepan mak ibu lu masih pada koli-koli. Sama pengen waktu bahan mere dua murah aja nami. Hidup kadang-kadang dua-dua sedikit sekopang malam kanaruna. Tuk sama pe akan ubah sama kami. Amat dari bagama manggo sudah selalu nak kepatuan kita. Sasa di solo ke satu kita ya. Bunga saat kami. Hingga kasat di sana yang maula une. Ibagas di raja di bulan nami. Saat mana kita akan nomor guru tukang gabean, tukang borasa. Siapa gua di mahamil dalam kata. Mulai dengan kamu ang nami marga tobing keluarga besar. Di narohamu marhide di ulaw na kanalingan di ari nasalpo. Roma hamu kaulak une utongan di bagas nami di boga sa seksyon. Dohonon nami manu hamu nakana bolu do akamang bolu. Tuntadaro hamu na akana maro matari na barut mangula. Di sino tahu di indahan Nabi Muhammad dohot juhud naman saudara na pinasahap muna to kami. Ang giyak matang yang nami do magsalibata. At ang gamiman na nila muna susunod na magkasinaham muna ang kahari na nandro. Mauli ate nga di ang muna kamang guru nami na guru nami di haroro muna. Sino po di mami ang guru? Jadi habis ang guru, wamatu sama di bagas mo. Bila aja nami pulang nami bagas. Aku hampir dalam padu. Itu deh, itu sama nalih kami panjungan deh. Bisa karena kan kulo kulo waktu tanam itu itu pakat deh. Jadi horas kamu horas betulah. Di soal rodo kami hula muna marga purba toga si mamora. Soman nama dikit tangga di bagas muna. Maghidek ka di ulok tadi ada nang salpo di nang rohamu paula une tutongan di bagas kami. Kami pe raja di hula muna Roma manikir tangga di jauh muna. Isowana kalang bolu akan bolu. Tungtakas do hula kami hamu anak ni raja do bolu ni namora tadi dia do isya tangga di bagas muna nau kulah kahok kami. Isowana mang bolu hula kami do indah si pailoho do dekke namok dekke si durut do dekke si kiu. Ang giyak ma mamasu-masu amak kalibata. Asa lohok nak masu-masu dohot hata nauli hata nalenggan disahak ko na magtalibata ko hamuna. Dalam mudu-dudu mahamu tudolok tutaruan mga luluyak ka narikot ni Panguluon ikan upari. Dala tujuan nama akapatariyo muna tujuan nama kamuan silong muna tujuluan niya riyon. Dala tutong ginama akapanyahabang muna tujuluan niya riyon itupak kamaktalibata. Dohonon nani masaman na nilokon ni situa-tua sitin manan ito ka gulang-gulang pangarahuk na molo tu sorok na boy tanpa tupahami dek na momok dek si mundur-mundur molo dang disisirana dang disi uramna saya magtarima tama na mangguhi pasu-pasuna lumbo di mahanya mangburut na burut di mah mau dia di mah takas dolas kiroha kami ibasa tamu opeklasnya kali pagdagingon songoni si panganon dodik kinadagu imadik isilulu inokon na kana dua-dua botang pinalason odi pinalason molo na mo pinabukon ino na kakada niya kahagululon na kaya ada hakahaurangan jadi soalnya na kalipasan kamu di kesigululun nunga magudur na kalas neroga kami saya kami may rajai magudur na kalas neroga kami saya pangunas may tudagin kami saudara tubuhi si paloma ibulu may si panay koli-holi mau lihat emang dirajai na jaro kami bago kamarato di dulong nirugian horas kami naman jaro lam tugada na pita-pita muna to matalibata pasu-pasu muna sikap muna na mga leang sasa di solo mas satu diyan nuga sa kupangan nami at kaidan nalas do dekke silululu sa
saat manita kana mahula na marungo tukang gabian tukang borata itulah. Jadi di rohanya neng borhat mahami suhutan nami suhumpang ya silindungo kakasongan na binoto muna tunggu dan doaka dolok doaka runa si bulson nami jadi sama pasok puas nami baik kamu mah pasti tuak natong ginami di dalam silo putih mah nyamu mau lihat mah gitu lagi ada do giring-giring gosta-gosta Madeu sudah salutna akapasu si jawon nami akas do kami Maria dia dalam maroha tuakan raja di hula-hulai akas do juga kasati kisah dengan raja nami rohamu ima di lokon tutangga nami ima arbangan di negara tuhutang baladu dalam jauh akahata na uliat na dinggan di pasat mulai aku kami mai mamar tongani jauh asa di solo pasat uji yang pasat kami mak aka ai si tiwo na togi sifat yang muda raja di ulau dan nani ima mana botol akan na uliat na dinggan di asa sopu minum air si tiwo sopu pengalabuk yang akan roha sopu sifat jalon yang akan langsung roha upasan kami mah yon mah kalau bokon ada minum air kikil dia musuh di dalam negara raja dulu nami sebelum pinong pasat kami sikit pas bopang orang di Pangarunda tuk sebelum pinong pasat kami sudi mahamu pada botol akal lah di rohana di mana orang mah jadi di hoton ba itu tuh pada utang yang ba rohan yang kalau sortepin waing raja di Heranami tulangna jadi itulah padok mulai Ido tutu memang si jalo bikin marakuk si sadar dulu tuh kamu tulang masang yang doakan yang gaduh jalan takas marakuk doa aka haduau di bangga sakti bisa di ruang raja nami hamudo si pajawan yang kehaduan kami ala nangna si sadar buru hamudo aka tulang nami las ya kamudo si patangaponi asa majalo pasi-pasi si anaka hamu raja nami raja bulun tunggu dimahami memang baru las lima di hamu raja manalu sisa datangi yang main tak ke raja jadi Bapak saya marmata martang yang mahir ali jahubul di batang amonami nomor habang sa di bologisa natakas sudah kami oleh Tuhan marhidi anak kaholongan lima Yesus Kristus na paluhog kami siyang duguman dosa ibaga sa tikyo na ni Tuhan mauliate maruhan nami di sudi asi luhut tolong ni roham na parmuri-muri nulu nami tari parhami jala pakar duasom marhiti hai pason di pamatang ng partotiyon nami dengan mengulah kami oleh Tuhan mabuan anak lubur di huriam tuanuban ni na posom laho majalo parsaripiyon sikop taruli di bagasadang na pinasahurhon nito di mali Tuhan kami ganuk marsara-sara tiap ka na marhula-hula buru jala di bagasadikyo na ni Tuhan holong na siya koido na pinasahat mo na nirahutan ni holong na kami na marhula-hula buru jala taruli mahami di hasisikop ni ulaon habatakon na sumarado tulungan ni Tuhan ali di batang amanami na makabang suli banagitang takas maali Tuhan upar sauli o kami dengan di batang nomor 2 silang pahami siya bagas ni pamuron nami magkalubat tubig juluali mahami sa luhit asa sonang suwari buribuak kami di bagasad dami las ni roha pajupang rapdo keluarga lumubi mali Tuhan naung borkat majalo persalipiyon na sila bere nami rohot boro nami asa homa na manontong na mga rajay roha na sila pasahe prodamem torti purbadiet na sila asa gabi keluarga nasi untuk ko na sila ni Tuhan asa dijuluani na sila sa luhut kutnit ni walo na sila mga luluwi na rekot ibolo pardagingon marbaso mahuli bagasal na sila ni Tuhan atong ngasi maroham jala hupar bata patani marhaburangan to kami dia depan ala ni marpamuati maroham jala kahaurangan nami asa tumta mahami ala Tuhan gabi anak nong dia itu gabi pasawar hutiri nami tolo bangun na sunhi badia ya Tuhan atong jalo mahami sa luhut na jalo matango nami marhiti Jesus martangiat kami tuho asin ni rohani Tuhan ta Jesus Kristus olong ni rohani di bata amat do pasawar nito di borbadia mana matungani ta sa loob na amin horas jadi di kamu baru nami buat kamu lau si panganot tayo dala roh mo so bihara din nami natorniyo kamu kami doon ng rumah na ka kami na naman dyan ang mga ido na dyan asa upay mahang gusto kayo neng roh naman karajay na madara ko nila
Batu. Tahu masa boleh terus. Salam Covid made, salam sayang. Salam sehat. Oke, horas Maida. Horas Mak. Oke. Jalan. Oke. Ingat tulang deh. Oke kan. Oke. Langsung ini di Hamuna dengan Tubunami narong di Seri Guntingon. Tadi dia ngomong na tutua. Video na sila. Dengan Tubunami to kasi mamora narong Seri Guntingon. Asa na sigati na pinasahan ni Raza di Pamurok Tamargatobi. Anong dong? Doon at Tubunami to kasi mamora narong Seri Guntingon. Asa na sigati na pinasahan ni Raza